Dumelang, tsatsi lena ra go dira go dumedisa le go ikitsise kgotsa go ipolela. Greeting and introducing yourself. Ra go cover how to greet, introducing yourself, and how to check if someone is okay. But before we get into the video, remember to like, comment, share this video. Also, subscribe to this YouTube channel. You can also go and follow my account on TikTok. Let's start. Hello or hi. Dumela. This is when you are talking to one person. Or dumelang, when you are talking to two or more people. How are you? O tsogile jang? Kgotsa o kae? O tsogile jang is when you are talking to one person. Le tsogile jang is when you are talking to two or more people. I am fine, and you? Ke tsogile sentle, wena? Kgotsa ke teng, wena? Now let's get into greeting during times of the day. Go dumedisa mo letsatsing. Good morning. Moso o montle. Good afternoon. Tsokologo. Good evening. Nna le bosigo jo bontle. Good night. Robala sentle. See you later. Ke tla go bona kgantele. See you tomorrow. Ke tla go bona ka moso. I saw her yesterday. Ke mmone maabane. Have a good weekend. Nna le mafelo a beke a monate. Goodbye. Go siame kgotsa tsamaya sentle. You are welcome. O amogelesegile. Have a nice trip. Nna le mosepelo o montle kgotsa o itumedisang. Have a great day. Nna le letsatsi le le itumedisang kgotsa le lentle kgotsa le le monate. Introducing yourself. Go ipolela. Question: what is your name? Leina la gago ke mang? Kgotsa ke wena mang? Kgotsa o bidiwa mang? You can choose any of these. Answer: my name is, then you insert your name. Leina la me ke nna, ke bidiwa Soleha. You can choose any of these. You don't have to use them at the same time. Question: where do you live? O nna kae? Answer: I live in, then you insert a place that you live in. Ke nna mo, kana ke nna kwa. So in ke mo, at ke kwa. Question: how old are you? O na le dingwaga di le kae? Kana dingwaga tsa gago di kae? Answer: I am dash years old. Ke na le dingwaga di le, then you insert the number of years that you have. I don't ke di le lesome. I don't ke 10. O kwala lesome. Question: where are you from? O tswa kae kgotsa o tlholega kae? You can choose any of these. Answer: I am from dash. Insert a place where that you come from. For example, I am from Mokobeng. Ke tswa kwa dash. Ke tswa kwa Mokobeng. Ke tlholega kwa. You can choose any of these. You don't have to use them at the same time. Let's learn how to check how someone is doing. Go tlhola gore motho o mongwe o tsogile jang. Question: how are you? O tsogile jang? Are you fine? A o siame? You can answer in one of the following ways. I am good or fine or okay. Ke tsogile sentle kgotsa ke siame. I am not good. Ga ke a tsoga sentle. I am so, ke fa gare. I am not happy. Ga ke a itumela. I am tired. Ke lapile. I will be fine. Ke tla siama kgotsa ke tla nna botoka. I am hungry. Ke tshwere ke tlala kgotsa ramatheka.
I am sick, ke a lwala. Ke tenegile, I am angry. Ke a selelega, I am nauseous. Ke tsewa ke sedidi, I am dizzy. My body is itching, mmele wa me o a baba. Ke a gohlola, I am coughing. I have a headache, hlogo ya me e a opa. I have a runny nose, nko ya me e tshologa mamina. I lost my appetite, ga ke na keletso ya dijo. I have a stomach ache, mala a me a bohloko. My finger is sore, monwana wa me o bohloko kgotsa o a uba. Question, how did you sleep? O robetse jang kgotsa o letse jang? Answer, I slept well, ke robetse sentle. I didn't sleep well, ga ke a robala sentle. That is the end of our lesson. Remember that practice makes perfect. Gore o kgone go tshwara le go itse Setswana sentle, make sure that you practice in conversation, in writing, or just through songs. Thank you very much for joining me in this lesson. Remember to like, comment, share this video. Also subscribe to this YouTube channel. You can also go and follow my TikTok account. Thank you very much for joining me. Go fitlhela re kopana mo nakong e tlang, go siame.